Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Phlim jongubak Pradip Kurbah ia ka bala ai kerteng haleng ka beneng. Kalayo ia ka Network for the Promotion of Asian Cinema Award lani ka Netpack kum ka Best Asian Film ha ka International Film Festival ka ba Sauhunyo ka bala long hanong ba Moscow, Russia. Kani ka film kalayo ru ia ka khusnam Best Film but Best Director ha ka festival. Kani ka Phlim ka bala ringdur hangni hari khasi bat ka bala penyahap ya ka rukam im jonggi khasi hagi por ki ba menshwa. Ka jing job jongani ka Phlim ka dai namar ba ka don ya ki khana ki ba sngotanat bat ki ba compare ha ka ba ki ba akru ki da don shisha ya ka sap ban penyahap kat kum ka khana. Ka kanhon jong ba Pradip Kurbah kala ai khublai ya baro ki ba one page ya ka Phlim ha ka festival ki ai khublai ya ki nong bishar ki bala ibet banjet ya ka bat kumju ru ya ki nong shong shnong jongane ke jela bakin ai ke jingkershan ya ka Phlim bat ya ka kanhon ru ondala peni pat ba ha cinema. Los Campos Elíseos de la India, dirigida por Pradip Kurbah. И приз получает Pradip Kurbah и весь мир. Приз получает режиссер Pradip Kurbah. I remember I think the word with the special mention, the Kazakh film, the actress said like she's living in a dream. Even me, I'm in a dream. Please don't wake me up, let me sleep, let me actually sleep with me. Я помню, как сказала режиссер фильма «Эвакуация», точнее актриса, которая мне играла, что она будто во сне. Вот я тоже как будто бы во сне, и даже просыпаться не хочется. Thank you once again, thank you Moscow, thank you so much for this. Thank you to the jury member for, considering our film to be the best film. I think all the films that were in the competition, I think all the films must be good. Because it's important, more than competing, it's representing. That's very important, I believe so. Спасибо, Москва, спасибо, уважаемые члены жюри. Мне кажется, что подборка фильмов была очень сильной. Для меня огромная честь победить в этой номинации. Спасибо вам. And I think the organizers of the Moscow International Film Festival, they have to help me with the excess baggage of carrying these trophies back home. Мне нужно просить организаторов МКФ помочь с дополнительным багажом. Нужно будет еще одно место багажа. Thank you so much for all the love and support. Thank you so much. За вашу любовь и поддержку. Boris.